Z medsebojnimi izkušnjami praks iz obeh držav smo izbrali najboljše primere trajnostnega delovanja in pripravili celovit program usposabljanja za trajnostni razvoj za zaposlene v zaporskem sistemu. Izvedli smo tudi 2 pilotni izvedbi, eno na Hrvaškem in drugo v Sloveniji. In tudi udeleženci so si izmenjali svoje izkušnje, izboljšali znanja in kompetence o trajnosti v zaporskem sistemu. Zdaj bom pa jaz šla okrog in bom v bistvu teh naših 5 kandidatov, ki so bili tako prijazni iz obeh držav, povprašala, pa Srečko mi bo pomagal, pri svojih kolegih, da nam boste z nami podelili, kako je pa bilo v bistvu doživeti ta program in če ste pravzaprav kaj novega se naučili oziroma kaj ste se naučili. In mogoče najprej, takole. Prva izmed njih, gospa Kristina Brumat, naša učiteljica. Kristina, kako je bilo na programu, si kaj novega izvedela, kako ti bo to tudi pomagalo pri nadaljnjem delu z zaporniki? Ja, hvala. Mogoče en kratek utrinek, z moje strani kot udeleženke tega usposabljanja, izobraževanja, pa tudi kot predavateljice angleškega jezika v zaporih pa v drugih ciljnih skupinah, saj niso samo oni, ampak predvsem sem bila zelo zadovoljna z usposabljanjem, s temi 2 dnevi, pa tudi danes, tale zaključna konferenca, je postregla vsi govorci, vsi multiplikatorji s takimi res praktičnimi primeri, z eno tako lepo ilustracijo vsakega dejstva, tudi statistike, ko pol postane nekaj otipljivega. Da niso to samo neke številke, ko jih gledamo pa preberemo, iskreno že o tem kar nekaj vemo, beremo, imamo neko predznanje in vedenje, se tudi trudimo izvajati. Stvari tako na osebni ravni verjetno vsi kot poklicni. Je bilo pa res pač ta del, ta praksa, plus malo zavestimo, da recimo na predavanjih tudi v zaporih, ne samo, ampak tudi tam, že sama gradiva, ki jih saj jaz kot predavateljica jezika lahko uporabim za mogoče treniranje, ne vem, govorne spretnosti, bralnega, slušnega razumevanja, ampak če izbiraš že take teme, o katerem beremo, avtomatično še o tem govorimo. In kar se tega tiče, v večini primerov vidimo, da neke nove stvari tudi ljudje rečejo, res to pa nisem vedel, ne. Tako da z vašim dovoljenjem tele praktične primere, ki jih bomo dobili od vseh na slajdih in tako, jih bom predala naprej, sigurno. Pa bila je taka zelo dobra mogoče izkušnja, ena lepa priložnost za možgansko nevihto, recimo temu, vseh nas, da smo videli, kako se te stvari res vse povezujejo, tudi dejstva, ki jih že poznamo, vemo, in pa s tem, kaj lahko mi kot posamezniki tudi naredimo in tudi prispevamo, ko se vse te enote, teme, o katerih smo poslušali, povežejo v en tak lep ciklus. Seveda pa vsi vemo za to, da to gre naprej z obilico vztrajnosti. Brez tega ni nič, tako. Hvala lepa Kristini. Pa sad bi Denis i Gregor. Svaki sa svoju deželu. In Gregor. Koje biste promjene voljeli vidjeti u budućnosti u pogledu održivih praksi u zatvorima? Možda najprej Denis. Evo, dobar dan, drago mi je da mogu sudjelovati i na ovoj konferenciji i da sam bio sudionik trodnevne edukacije. Prije nego odgovorim na pitanje, tako da dobijem vremena da smislim odgovor kao političar, ali nisam političar. Nije dogovoreno, ne? Pa htio bih se osvrnuti samo na činjenicu da dolazim iz kuće koja je jako dobar primjer i potencijal za primjenu svega što smo učili, budući da je kaznionica u Lepoglavi jedna kuća koja je ogromna, znači kuća koja ima 1000 ljudi u svakodnevnoj interakciji, znači ima 650 zatvorenika i 370 zaposlenika. I dobra stvar, ajmo tako reći, je što su kod nas zatvorenici sa višegodišnjim kaznama zatvora. Znači, prosječna kazna je 10 godina negdje, sad otprilike, s time da je bila unatrag par godina oko 14, ali budući da sad imamo mnogo malih
kazni takozvanih, kao što imate i vi, vezano za migracije i protuzakonito ulaženje u Republiku Hrvatsku, pa je kazna pala na 9,5 godina. Tako da imamo mogućnost da sa zatvorenicima koji kod nas žive, znači oni žive kod nas te silne godine, da s njima zajedno radimo na tome, na održivom razvoju. Puno toga smo mi napravili u kaznionici u Lepoglavi unatrag nekih 10 godina vezano za uštedu energije. Imali smo sreću da smo i znači, sa europskim fondovima napravili energetsku obnovu nekoliko zgrada, s time da mi imamo nekih 10 zgrada, što za smještaj zatvornika, što za radionice i zgrada upravna gdje je uprava. S time da imamo 4 lokacije, zapravo i 5. Imamo jednu lokaciju zatvorenog odjela i 4 lokacije vanjske gdje su upravo otvoreni odjeli. Tako da imamo puno prostora i mogućnosti da ono što smo već napravili vis-a-vis obnove, napravili smo i promjenu energenta, prošli smo sa plina na biomasu, napravili smo centralizirani sustav upravljanja energentima vis-a-vis potrošnje vode, vis-a-vis potrošnje energije i na tom dijelu i vezano za grijanje, tako da smo i napravili grijanje sa termostatskim ventilima, tako da tu su velike uštede u tom dijelu. Sada trenutno imamo u planu, trenutno se rade projekti na klimatizaciji centralne zgrade zatvoreničke, radi se projekt vanjskog jednog kompletne rekonstrukcije jedne zgrade, budući da ne znam sad kako je u Sloveniji situacija, ali kod nas u Hrvatskoj je dosta zgrada gdje su zatvori, odnosno kaznionice, su stare zgrade. Znači, naša kaznionica je prošle godine proslavila, obilježila 170 godina postojanja. Znači, mi smo od 1854. Ja nisam tako dugo gore, jesam 29 godina ove godine, ali možda ako se život produži, možda ću ja obilježiti 170. Tako da jedan dio zgrada je zaštićen, tako da ne možemo baš raditi sve što nam daje mogućnost vis-a-vis tih tehnoloških mogućnosti. Tako da smo u toj centralnoj zgradi zatvoreničkoj gdje su zidovi jako debeli, to je stara cigla. Imali smo sad priliku, nedavno je bio i gospodin Majncen iz vaše uprave kod nas u obilasku sa gospodinom Penjićem, pa ima priliku sve to iz prve ruke vidjeti. Nadam se da ćete jedan dio vas jednog dana biti naš gost gdje imamo puno toga za pokazati. Tako da smo u toj zgradi centralnoj napravili, mogli smo promijeniti prozore, ali nismo mogli staviti ovojnicu, pošto je to zaštićeno i ima su te cigle. Ne? S time da sad ćemo još, to je sad nešto, ajmo reći, svježe, nabavljamo, možda to u Sloveniji već postoji u zatvorima, aerobni digestor, ne znam da li ste čuli za to. To je uređaj koji može raditi otpad od hrane. Znači, hrana se stavlja, otpadci od hrane se stavljaju u taj uređaj, ali to je na razini tona, znači na razini težine. Znači, nije to sad ono, ima i manjih, ali ima i velikih tih digestora. Mi ćemo ih nekoliko nabaviti, tako da se sav taj otpadak od hrane, ostatak je samo tekućina koja odlazi u odvodnju, u kanalizaciju. Tako da nema tih otpadaka. To i radimo sad na nekoliko zgrada, idemo sa solarnom elektranom. Imat ćemo na nekoliko tih krovova će biti solarne elektrane, tako da ćemo u tom dijelu isto postići uštede u odnosu na potrošnju. A sad, budući da sam ja voditelj odjela tretmana, meni je primarno, iako mi je i ovo područje interesa vezano za gospodarenje, odgovorno, primarno su mi zatvorenici, pošto radim sa zatvorenicima, radio sam kao savjetnik dugo godina, sad sam voditelj tretmana nekoliko godina i u tom dijelu također smo postigli neke korake da i njih osvijestimo da i oni sami mogu biti ti pojedinci od kojih će sve početi. Jer i naslov je danas konferencije osobna odgovornost. Znači, neće vam neko doći, neko drugi će nešto za vas napraviti. Vi ste ti koji trebate to napraviti. Tako da već par godina oni plastičnu ambalažu skupljaju na odjelima, imamo dosta tih odjela i onda se
oni ta ambalaža se otkupljuje, ali onda si oni za novac koji se dobije od tog otkupa mogu poboljšati svoj standard, mogu si nešto kupiti za zajedničke neke prostore, zajedničke aktivnosti. I sad imamo prije nekih godinu, dvije počeo jedan projekt Bioplanet preko jedne NGO, jedne nevladne organizacije i tu imamo jedan, ajmo reći tako, stroj za reciklažu. Znači oni recikliraju plastiku, odnosno čepove. Čepovi se melju u neke sitne te komadiće i onda se zagrijavaju i mogu se, recimo, radimo figurice za čovječe ne ljuti se, one, mi kažete človek ne jezi se, ja. Dobro, interesantno je da sam ja bio 11 mjeseci u Sloveniji u Jugoslovanskoj ljudskoj armadi prije Ajdovčina i Murska Sobota, tako da imam malo i emocija za Sloveniju. Da, to sam htio reći za tu reciklažu i sad te figurice, te čovječne ljutice koristimo kod dječjih posjeta za djecu. To smo napravili jednu sinergiju, takozvanu, ne? I tijekom ove edukacije, odnosno tijekom ovog trodnevnog seminara, puno tih stvari dobri sam čuo, što imam priliku, nek prođe ova gužva oko nove godine i tih evidencija, prvi mjesec je ludnica, tada to malo se oslobodimo od svega toga, da se krene s nekim puno interesantnih ideja smo čuli, ne znam, ali normalno trebam tu i podršku i upravitelja i ostalih suradnika. Čuli smo, ne znam, ideje od Zdravi kutak, od kolegice Renate, pa smo čuli energetski dnevnik kod kolege Ante, čuli smo za tako je dnevnik zahvalnosti smo čuli, isto smo, da, to. Čuli smo zapravo hortikulturnu terapiju, ali moram reći da je gospodin Penić, kad je upravljao kaznionicom Lepoglavi, prije 15 godina bio pionir hortikulturne terapije začetnika u kaznionici u Lepoglavi, budući da je ono što je bilo nezamislivo da unutar zatvorenog odjela se napravi voćnjak i vrt. Jer tu su bile radionice, kao što su i sad, i bili su prostori za smještaj i prostori za boravak na zraku, sport, ali da bi bio unutra vrt ili voćnjak nije ga bilo. Sad, evo, postoji dosta veliki vrt i voćnjak gdje oni u slobodno vrijeme zatvorenici nekoliko desetaka vrsta voća, bobičastog, imamo i drveća, doduše ne visoka, ne smije biti previsoka, i da ne bi bilo skok su, i dosta vrsta povrća imamo koje oni uzgajaju i onda sebi u svoje slobodno vrijeme i onda se to nose na odjele. Dobro, tu moramo paziti da ne bi bilo malo trgovine, je tako, ali evo, taj dio, to je bio prikazan jedan zatvor u Kaliforniji, ja mislim da je Solano bio taj zatvor, tako da smo mi, evo, i u tom dijelu isto smo, to smo čuli, evo, to je samo potvrda toga da mi smo na dobrom putu i puno još ima izazova pred nama. A što se tiče pitanje je bilo vezano za... u budućnosti, odgovorili ste kolega. U budućnosti, da. U budućnosti što mislite prilagoditi ili upotrijebiti, napraviti? Da, pa mislim, puno toga i puno ideja ima, samo neka bude zdravlja, a da bude zdravlja treba biti odgovornost, nije privilegij. Da, evo, hvala. Znači, bravo. Bravo. Najlepše. Evo, čuli smo ulazak umjetne inteligencije u kaznionicu i treba puno uložiti financijski. Ne. Sada bih zamolio kolegu Gregora da za svoju kuću objasni ili kaže šta misli predvidjeti. Zdaj prvič na začetku. Ja, Hrvati imate zelo zanimiv način recikliranja plastične embalaže. To bi lahko tudi pri nas posnemali. Jaz bom poskušal biti bolj trajnosten, se pravi krajši. Toliko je bilo že pametnega, veliko povedanega, zanimivega, ne vem kaj ne še dodam. Ta 2 dneva izobraževanja sem zanimanje poslušal, zelo zanimivo je bilo. Predavatelji so zelo kvalitetno predstavljali svoje prispevke. Kar bi potegnil on iz tega je to, da se kljub temu zavedajo, da so ti koraki, kar je dobrodošlo, da so ti koraki
postopni, da se zavedajo, da z nekimi agresivnimi pristopi, z nekimi ultimati teže pridemo do teh prebojev in da se te navade pač spreminjajo na dolgi rok. Pa še ena malenkost, ki sem jo zaznal, tudi to se zavedajo, da mogoče v teh trajnostnih agendah kljub temu obstaja še vedno mogoče kakšna roka kapitalizma od zadaj, ki jih na silu promovira. In to je to. Zelo sem užival. Kar se pa tiče, mi smo pač ljudje z terena in ta projekt bo uspešen toliko, kolikor bo implicirane vse te znanja, predlogi in vsebine v zavode, se pravi, koliko jih bomo uspeli. Jaz prihajam iz ljubljanskega zapora, ki je zelo, zelo star, tudi, kot je že povedal kolega iz Hrvaške. Kar se tiče trajnosti, ima besedna zveza samo ta, da je dotrajana, ne? Če se malo poigramo s temi besedami do onemoglosti. In na srečo je na vidiku zdaj izgradnja, končanje novega zapora in tule vidim pri nas en velik korak k napredku, k trajnosti. Predvidevam in verjamem in sem prepričan, da je ta zgradba projektirana tako, da bo zadostila sodobnejšim tem standardom trajnosti. Prvi del projekta, kot se ga zdaj predstavljali, je super, ne vidim nobenega razloga, da ne bi uspešen še tam v praksi. Tako da hvala. Hvala, kolega Gregor. Hvala lepa. Sedaj bomo poprašali še gospo Petro Šegovič. Tako. Može Srečko, da mi malo pomogneš? Može. Što ste tijekom programa najviše shvatili i zapamtili? Dobar dan. Prvo želim zahvaliti na sudjelovanju na ovom projektu. Bilo je edukativnog sadržaja, a sad opet trebam šefa da ponovi pitanje. Što ste tijekom programa najviše shvatili i zapamtili? Osvijestila sam prvo sebe i cijelo vrijeme mi u mislima zapravo počni od sebe da bi pomogao drugima. To mi je, moto, točka. Odlično. Kratko. Moram reći malo da tremu razbijemo. Ona je prvi sat zapisala zeleni kotek. I već radimo na tome da ga primijenimo. Bravo. Može? Tako, i imamo još kolega, gospoda Sinišo Marin Klin. Može pitanje. Kako svoje novostečeno znanje o održivosti možete primijeniti na svoj rad u zatvoru? Poštovanje i dobar dan. Zahvaljujem još jedan puta što sam pozvan na ovu edukaciju. Edukacija je stvarno bila vrlo kvalitetno odrađena. A što se tiče vašeg pitanja, mi već imamo dosta velikih problema u našoj kaznionici. Konkretno, recimo sad smo mijenjali nekakve krovove i radimo strašno puno na reciklaži otpada. Konkretno azbestnih ploča, konkretno stvari drvenih prozora i u principu sa ovim predavanjima stvarno smo krenuli puno više reciklirati i puno više zbrinjavati otpada koji je stajao godinama, koji se nije uopće nigdje zbrinjavao i stalno je bio nekakva opasnost i za djelatnike iz kaznionice, a i same zatvorenike. Tako da sa ovom edukacijom što se tiče same reciklaže i tog otpada kojeg smo imali dosta i još uvijek ga imamo, ali stvarno se pokrenulo dosta i zahvaljujući upravitelju koji je isto vidio da tu treba nešto napraviti s ovom edukacijom gdje sam i ja vidio i gdje radim na tom projektu u našoj kaznionici, stvarno smo napravili jako puno već sad, u zadnjih već mjesec dana. Hvala puno. Samo da napomenem, znači pitanja nisu dogovorena, ovo je čisto iz srca, vjerojatno. Puno vam hvala.
I srečno i naprijed. Tudi naprej vam želimo res veliko uspeha in kot smo že velikokrat danes rekli, z malimi koraki bomo prišli na cilj.